Yo. Auntie Paulina. So mama. Say bibi aboko. I'm going rather more than me kwa chede. And you swas. It is also who you. The nyame answer. Therefore, the church. Oh. And say, oh, church name mando. Into the we monkey cannot ba. Oh, you shake him until you are watch. Oh, me jaba. What does the cinema be at the D? Ghana. If you ha, run your copon. Some judge Tracia. Who cried you and who is a say, I am. Judge, yet now, what your phone say. Now, you tell me, you money at Yamawana as a contract. I'm the amount. What not, mammy? So I say, I'm sorry, I couldn't have better. You was a judge, Becassa. You will be or Chedama, Salutusa, and you can say. There is uncle for a comment. And to be judged to me, say, Minka Salamingo saw Domas and Wakasa, Judge Mo, Masapijamu. Now, Roger for no mercy. Now, no, a Bosham group. Papa Cynthia, and Mamma, Mepe Brenia could Omuso here, Pana, said you come for a dono, make us say, salvation to you. Angels so 8 you but the moon to us. You call ye or Kobe Ponoso. And Yasan got to me tongue. No miscans. Only a phone a call. Since me come, one of them 2 moon, Pachow, the wood of Goy, Miss Ramcosimoni, it's a moony. Judge more, I never be part of my corner and must walk come into my dimuni. The Jenna got a phone Nasi, Naminam Yankasa, Mimia Bema, me papa, my dear with Munyan for me judge Ekuno, Papa Mr. Brigger. The patch me kuni brenya. One some doss. A yefesi, or the abrefame money bring us see. Ade. Ebusia, and I know Yenianum bid you almost embe dying. Ebusia phobia or muchim so papa free moon, no major padie, as almost a brother, Ajiaboso, a tasemi and tenipa. Diffo Poquabram, the Jumanishan is on the Ukraine. I just saw Cassaone. Oni abrampa omodi echirima omakoche niema no masundwa ba videos na ready am fan to so kakramai sound way sister obrakas oti oka do na edu se na yo ka fa mo ni ya na obi na o ga fi ni na wa choti ku na ba Winning fish, upon what I pursue who say Yakokan Semino, Enti Yakoka, Asum Jaba, Enti Oba Pamatora. Yamia dum patcho ho some we patcho ye bibia ne me patcho ye call ye no ye de bibia to yi ya che ne pepepe ti mo manya mo de patcho bi anya ne de me de ba bia na me interest wo ya brosan na osi ne suro no me patcho brosan ne de eno na ma onuanom na che so no no ne ma me ne mo papa be wo sen ni ti o mo mfa no na ya ka yam faase no okay na plot no ye ka say echi e be ka ho asem okay ntinti ase ayedwuma mo frɛ mu nuanom ne wa brochire no ye frɛ no e mo mu nyina agina so Timowi, a patch of your winter, I can't say about bon crack. To the Benambebo, the patch of free and it's in a queer, you bet some Minasu, the Amabon crack. And I did seminar patch on the teacher by her says here, they are Sida, Bremo. Some my bibia, my one cock or two, patch of ya man near 10% cry. Makayas mama emedi yase my ya omo ye na show we na ekoso na show we na ekoso busia ye buanipa sentu ho a kasem we ansa na ye be frɛ ne court no na adi busome miensa ehun krata ne ho akwantwa so ba hada bai last week ya woda ya wie obi atene ho ase edi be biem na dad me pacho obeda osofo ama me ene abrampa papa ediana Babrampa pacho ai anadu de som kwa ye frɛ wo ma omoba yo enti yeso se fa akonya we so asan da wo ma se na me hira wo mo na asidan se kan wa besa ba mbesa hu ye wo ha biem da bai e free na ya ko ye besa aba yo ye mbesa hu ye wo ha enti asida ane ayeyi na de bro na ba ko na mokoto ye se mu de akoto treasure base mu se ska na we
Eba chende wa atam honum. So nti eno no mo ye che ye no mo. Da bi yan si yan kase ya ji musika o. Me pepesi ehunu ba bia niema no. Mo ekeka ko se be ya monye ne basa. Eno wasem. Pacho ye che ye ne ba bi o mo de ema han ne ho anu munyaaye. Okay. Ye me se mo bre Matilda. Ti mu aya ho ye na Sompa Nkomo. Pacho de bo mo nya o tem. Di agro ene ye di agro ene ye solve problem. Problem dey be so kwa mo mpese mo baji. Obi a on style. A odi ye na dwuma. Ene na me ye ka so ya na ye unique. Judge. Me no Uba, ubi okra ne wura ho. Eso ye bibi ma ne wura chichi watimi aflo akasem no. We oba ye twindua. We ka kire ni didi na tem so ma transfer ache. 205 na ma transfer ye ha. Na nso no ye beka. Nyame tumi nti. Nye na atwai. Pokwa bra ka so onka no onka. Oma. Eni o hye ne lakoso ketwa na furu bebom. No hye ne jensi no o hye ne kambua. Eni aha ne owiu atiko obeba ahoma chi nso na niema nso ne namase. Oba nyina niema ne namase nso je ne obende. Yo, ti meja mo kwa. Why? Me pa cho case ni wo he. Lamina. Eno so ene say. Me pa cho Boris B. Enam papa no. Oso de ne de emre nyina. Enam pawe. Eye organic. Eye BBC. Atiti ni se fia ko. Anu so de pa. Kwaye fro. Bomodin so be jodi be bi etu nam supermarket bia. Obenya bi 0544444453. Bishop 75. Me pa show gold. Ye silver. Udi si usi. Kawa. Kapo utubi akoton na upebi asha unsade kwa ubenya bi ne bone da for hema sum kaya fia bishop ho ko sesia wo asam room adisha market echi akonya bi 0598585219 Dawood Herbal Clinic ya dia bad Dawood de enupa abrejaman diabetes ne pressure ko first stroke ye to ase awom hawo ayamukuro uni pedua be ma wate atofo mu na tumi mo brebiada wapon waposo Dawood Herbal product Dawood 360 ne capsules ene ne ointment eba djuma se benfo a won obi baba aywa Dawood 360 sisi yade ene sasa Dawood ointment okon obechi chepe wo de stress so ahodin nyina 0241 244 244012 and 02448864 Dawood Herbal TIME time makani TIME Ipacho Pebimondia so beje malaria pa fufu ene etutumu me pacho bomodin so beje wodie ni pedua no tutu time eno na etun sanwa pete man pele grodo so diba nyina oba otunye be ma otadua ho apro 0244417669 bam echamfo bana nyina bi kasemu ni no Mpa so kokura mo chia Dr. Babe chia Spana according jiri eni wabeti eni baby biada onan ahu kotodwa aye kokko wonsa sensen ni nyina ba gonoria ne nem sa ya de nyina ya afo ba eku sikuro etu ngudada nan na wanhwe miemia na abedane akusikuro Dr. Babe miama na wu bomodin se woni yebeto kese Dr. Bannon wo fidie wanwaso a odi hwe ni peduan kransa na wa yonwadwan pacho 0244988004 chamfo bana se yare nyina bitchani telecell masesem yene yevo the odi for masesem ya dane ye hukra na ko nye obia white lapia ne ye di servo e wa badin tro ne aponto akese ase obia so wansana no ya pro wansana nyina gwa white lapia ne ye di gira infrase sana ne vodafone ya dane ye hu aye telecell na aye nika ye bro me twedi nkra to aye to e de network for so di sika to no aye simple cry telecell na o se connecting energy me pa cha so sika Vodafone cash so na connect usika ne nyina da so a ejinam oboy ba medical research center what do menu every fretel kopa ya hwe ya no abetia yi we need to titriti wakoma bo kinkim woni tipaye den stroke nti na tenteje osre diabetes kidney no hawa bem preke se powder gunkwem nso
shiem e wo ka ho wonu ya moja wi na sa ba se tam me pacho freyen 0249761508 piwak 3p yani de 3p garlic mesh sika nim e de aba bosome be so ante shi wanti woje onwanye kase amro so brayo mu hawo wakoma e de stroke ne beba ene ma show so stress wo fra ikobia na na abra ni padua na boso woni e immune booster se sama soja fo mo jam ni ye dwuma ji pacho e ye dwuma wi o se dwane soja fo ni yo judge wa soja fo wo ni padua na apeja wo dwane akọ obo wa no den dodo me pacho benya bi o Chris K ho Gabson ko Florida kan Angel Herbal 0248928824 Joycam Roofing Company Limited IBR say because if you not put down so standard sheet and because Joycam accessories ni housing me pacho ye were pre and from a color coated and you were cleaning properties in chance na ahoro ne ho 20-year warranty, no rusting, no fading. Your enkran kaswa Kumasi Techimai Sunyani Tamale Boga Kumasi Sokoba and Pabami any police station in the 0540125816. Give us no Bema do send my Bema Dani Anteboami Usum Patron Sawati Bema give us Herbal Suning na Wadini Kubinum O Branson Wadro give us co capsules no Mutim Ebebwana imtimi ya cha kwa puma utforo malaria typhoid jaundice wonu atfo esa immune booster rashes atie gwoba no ho be ma na no so tuatua ho afei ojonsa wo chim eye power quite kum me bacha wo sefa GC give us capsules no and afei give us mixture no obeka bom na wanom na no aye say so say 0543222470 Leicester Ghana amasesem amwase kesem yana de mo extra long to heavy flow come on na shino dia ehone so ho spinty line awom yama bag ya ka ho e pimpe fama nkrama na man kum ye na mane yas obudum ketia e bi otu fata to ni se no a 0302 235 0501390337 penken esu papa no akala nunum bi potassium this study no so bi magnesium who diske koto yale kanjen akala drink water and into bomodi aso bejo de Fred what is 0241449191 case number 1 Edmond na complainants and wo fra obaye and cry nungwa accuse Mavis na kale wanu so akra wa court or day in court gajibu vanish chata bote na okay and let's say metwa pepe mo ayade ye wo Qur'ani ye wo Bible ye wo bodua ye wo snap bi focus la de na ope patron pe Bible kwa ya sorry ye presbytery come on hey presby nungwa patron dabi mi so ye black basri ni njo ya fanamens patron mi wo mens yo musro jana adia kromu peja kosre bodi eyemi Edward na Edmund na mi kwa Bible sasa ma me beken ba beken mi nitro no krenkwa onyame boa me or day in court Edmund de asem na wafro car mufti mu 2 am manya Sompa Nkomo mu gidi amode abeda asem be ne wadaroma ma asema ewo ho tiawa keke eni se yem mami ye freno Gladys Oklu na oye adwuma ewo Kolebu okay oye aduane eton ewo ho okay na mre kakra ni na yare ebo no nti ojai aduane no enua
nti me maame ɛyɛ obi a ɔbɛn no paa a ɔtae ɔkɔsra no ɛwɔ ne nwa ɛhɔ nti wo no woyɛ ne auntie wo maame nua pepepe okay to boys me who say twi na edin nti de kan feel why nti bese 2020 honomo na nkomodi mu na me bisa me maame ne say na ma ye auntie na wo kolebu na ya ukoso ano no ni hu ti sen okay na o kan say we free mu oh nti eba na sa ne plan say nti wo mo atranse ahye na yi da na o say owuye no na di chin any the second day no wo mo hu emu no biom efu na yira hey wo mo di echi difo me ba edimo ukomo chire nso a difo na omo de ne ko omo hye ne pant ukomo chire ya difo ya na ameti ya bubu yi nikedi bi ye kwa ye nhyevu wom na omaja pade bi abubo nchirewa ya na ahometi u nipa wi ye di tusu pa se ukona emei samwa na efufa so a omaja pade so abubo nchirewa ma ni mema ya na reho na omu odie no wante omu dwale ne hye ne pante de moye ne kama sara mo de ne ko Arrow wasere fabi yesi Arrow sema ewo mu ni say owiye no nkra mpo no abusia antumi antranse anase abusia antranse ehu say ye de no ekwa akɔhye motri ha anase motri b mentiasi owuye no na obi ani ho owuye no na akwese me mama say okwahima enti anka afi na ebe frɛ so momra na asem say na aba pepepe enti ma yɛtie na omokɔ no ne de na kɔhye mochire fast why na de ko mochire no nhwemu ɛkyerɛ sɛ Mavis na Kale no ɔno ɛna ɔwutu ne so ɔno no yɛ wo ante ne din na Kale no ɛyɛ mɛfa ne sɛ ɛyɛ ne ba okay ɛyɛ ne ba yo enti na ɔno na ɔwɔ fi hɔ okay ɛwɔ ne nwa hɔ enti na nhwemu kyerɛ sɛ ɔno ɛna emu no anasɛ ɛyɛ maame no ewutu ne so sa enti Edmo kasa na say matension bi amfa I patch enti na sisia no ye hwɛ emu na muhu ye hu enu nti ema me so no kwai sem say me say me auntie ni de me ntwen ema ni saman embe ha obia mu ni nyira enti as 2020 ya de echia ye hu enti nhwɛmu kyerɛ sɛ nipa minsan a wɔn din ɛwɔ mi nkyɛn wɔn ɛna wɔn bɛtumi akyerɛ baabi a ɛmu no ɛwɔ na nɛnti ama mi de asɛm ni baa yɛ ni sɛ mitan hwɛ program yi paa okay na nsɛm a mutumi ɛka no ɛburu mansɛm yi nti minim sɛ ɛsɛm de bɛ dan mu a ɛsɛ funu na ɛwɔ yi funu yɛn nim fakwa na Kale no mabusa ne so de kɔhye mochiri bi ana mochiri si na Kale no ya bisa na ohu asɛm no ɛka bia eti maame ni hu ya nya sɛn owu 2020 October ya nya yie ni ye sese ameda kora otumi besumi dae muni baabi efu ne so ya nim baabi a owo sɛ oni na menu nti yempe na chikwan na yenya na yie na maame panimu a wonye sɛsɛbe obi a wabodam sɛbi o mo dam ye ba panyine wote ne ho ne nase pepepe wawu yade na kɔhye mochiri sɛ mochiri bi mo ahunu fun besi ne na Kale no edi asɛm no mabusa no sɛ funu no wai na Kale no sɛ obisa na edi ntɔkwa ɛna ɛba edi ntɔkwa ɛna ɛba na sana medical eka because some say na Kale na di funu ko mochiri ono ɛna odi funu ko ye me pa cho Edmond matrezi akomochiri kro no kana ko busa say yes di funu ba ha nhwehwɛ mu kyerɛ sɛ omo koduru mochiri hɔ no mu no omo hwehwɛ mochiri hɔ no na yɛse obia ɛni hɔ a yɛfrɛ no saa o na mmom no mo anti no ne yɛfrɛ no sɛ
Your friend Mavis. Uno. Gladys. Or the Gladys Okulu. Gladys, who see Gladys, I'm saying records to be anywhere. This said, extra say, you did not have a share. Freedom, Momo. Omo who says, Mavis, ya, me can answer no. Ma, Auntie Naka. No. Or no, and I'm man to a me, no be. Ena, a mono, Omo who say, a mono ever wom sim. Hey. Me pacho Edmond, Mabusi apenina. Sisi ama no kware nsem say meka say me mame and I say see hwa akoye abusia penyin e ba sa no mafre eye mame Carl na abusia no say no mo mame no pese mu hu na kira kwan na bi amokra na chikra nyetini say na me di kankan ye no ono wo kobisa na ono obeko eti mu nyina mu obetwi sikan sisi a ono ba besia no betwe sikan obetwi sikan sisi na me de me metumi agira ni mu Edmond Wabetri mo so sekan. Obetri sikan sisi a. Adai, wadi soja pay. Onko soja da. Wako militia. Militia onko bi da. Nadai. Na minkwa na be ho. Ono ba besia na timi afefu maame ba panifu asie since 2002. Wafefu no obi ni mo akire kura ode ko ye. Chese mo so ma me dey asem dey abi je se be ko bi wo mu amoma enfre na me dey asem no dey enwanwa kura hwan dey enfre ni adansefo bi wo mu a Lamina talk show fo ni bi mai walenda ho ka kire ni so enfre ni nkrofo pem ngmogura mu bia say me so music hello Oh. Hello. Yes. Ejama Yeah, now what to say? Yeah, the Yeah, the radiasi. Asemi abeto ya ponso fire mame. Gladys Okulu. Yeah. Let's see what free na mu no ye hunu ba bia wo. Maami Mavis na akali ena mode sobo ne bo ne yeso kokan no ba besia no atwe sekai na no na mi busa se no asem no mapem so akodu sen na dia na wusu ni mu fa ho okay until you about to about to point asema abato jana ampa my first one was in the first we were to take the police before. Okay. So, I'm going to start someone else. Now, Minister, police is going to start taking I'm going to be a what do you say? Okay, yes, Sabra, you say, and other good but a young mother into the guy and I make sure that is 2021. I'm not a military up to date. You can show me police headquarters. And you should be a you see me cover this letter. And I see you. And I need to die. Into your sister. You are only me. Father and you. You are the me part hello line breaking cow down our sister no oni ba kasa ne ba na me plan nso me na kale no no oye de oye ne de o sister na ne de na ye na kale no sa wo so oni ba ti na kale ne ye ne de na me siraura ya bibi na ko siraura ani mi die mu e ba ta bo so wo betu da ba ti ya ni na
Mami, mi buko to go na na ya bra. Da ben na mo pese mu nyina mo ba no. Because as we oba pani mu oba ne brand to me ngu ne yenka se baba akofo akukurufu akosie ye ni mo akire kro ne ko hye ye wo ko kai se wo betwe se kai enti obi agya ne na nda no betwe se kai na me de me ko gina so de tuo bebo me enti ese mu nyina mo ba ne ye wo kwa ye be fa so da ben na mo pese mo ba na enso ewu mo ai de bebo amo na ni mi kire en kwa me nya en kwa ma ko because when I say you wuram say baby kura ye sie fu ni kura ye pepe sia na ye kotu fu no a ya ye ready be say adwuma no na Ghana ni ma ekoso no we are not in a banana republic any military wuru ade na ekoso yi say maami ba pani mu aboni bra wie wawu wa papa akufo se mafafu no me de beko minimum ma kire kura mo de ko ye se mo de ko kura se ye ne panty se we dwale obi ani wo mo de ko ye ni baby wa ko sie ye se wo se wasie fu no na maame ne tro lete so wa sie no maame ne wa ko nkramo baby wan ko nkramo eno ko se busuafo be hia eno kura se busuafo be hia edmo mabo uncle Mami, I want to ya wada obidi ne de ba ye anu odin che mudie ene yakoso no eja ne hye wa beba enti de ye pese ya maami na akali baby a wutie yo fane anti na akali yes lew bomodia se obeti ase ne na obetina ase na baby a maami no ye de ne faaye at least jempe no proper barrier yen to me ko siani just like that me dem ti bo be pari sam da so piewu dano na ne ko makire dan na be na firi mochi wo yakwa kosie no abusuani bi anka ho ba ko fo se me na makosie no wa be bia mecho se kai na dem eti wa hu ba eti kana na sorry kra ukom ma me na okoya sorry oko I think Pentecost ka Pentecost fo be ye na yie asie no eti Edmond kawori onulo maami da se odi ekpa na mu ye nya bibia na ye bere na mi shira ye bere pa na mi shira timi di president mani o se o tika me sa champ problem so ma da se so ma me ewiase asem wo se de to Frank ye ntibida ena ye bibifo so de so ma me ye the last respect ema efun sabi wo be wiase ne wan enti na ye den ne wan ne sen enu enti na ese egu ma me ne fun eni mo ase senka ne bo dwoso ese ekwan a na aka ne de ne fa so no a enka won ko na kali yo enka won ko so ne bayi daye ese awani nam sama twentwen enu enti no ababa no won nim senti o yes ade no ade gudi enti ya o yes ade no enna won ne wo frɛ no o mechirem se we de yenim guase emma busuam efuro no ebi se wa anye ne yie ne bakofo so ntimi fence enyina ho no mo enka se menko ade bi asei ede na no oje bibi wo mo ye ofaye ana bibi wo mo ye odi furo no koyeye ana maame ne yade no ni mu bi omna mechirem onye ne me da ase pia kwajo anti pere na blem so maame me da ase na se media me pa o mi ntibida se nipa ba da se nitimi wu na oba besi afa ne se makosie mi so amenkire ba bia efunu ne da asem we dey so maame bibi wo me die me giri se bia no won kosie ne bia o dey akoye ni bibi se bia no dey akoye ni bibi na bia ne beba se sabi o maame panimu timi wu na nipa ba akofo a wo da abusuam a wo yonko ba na wo se matam de na kwahye mo kire no na chi makosie no eno die nukure ni ebia na
ɔde akɔyɛ biribi nti sɔfo maame menkasa nkyɛ sɛdeɛ yɛsompa ɛkɔ akyiri a yɛ papa nso ɛnyɛ ɛmu gyidie ɛde aba no menim sɛ yɛto yɛn nsa frɛ yɛ maame no a ɔbɛba na baabi a ɛfunu no wɔ biara ɛsɛ sɛ yɛhu abusua ne hu na wɔmɔkata n'akyi korakora na ɛde asomdwie ɛba abusua no ne maame na wafiri mu no Edmond asɛm no sii yɛ no mahyɛ daa yɛ proper meeting afrantically ɛne abusua no sɛ ɔmɛkyerɛ baabi ɛfunu no wɔ mo ne na ayɛ saa adwuma no ma nukwasɛm sɛ me ne mu kasa yi sɛ na meka sɛ me maame akɔyɛ abusua panyin ne hu ɔbaa panyin saa me ne mu kasa yi ɔkɔ see bi wɔ mɛpe last week or this week me ne mu kasa yi ɔnam kwan a ɔba mɛpe voter region bacho you na nka ne asɛm a meka yi wabɛyi na no ha but yɛba as family na mo de ne bɛba good na sansem bisa yi na ɔno ayi ano yo mo me enko dank mra na di fom nem why pacho simedu dank pa ben na wo dwa ma so a wo de boa yen me da pa dank ba complex obi ti en kan yo pechi no metu wo ba ya so yo no ba uju so fola na baby a o fatre de car o si mesi wo trade junction me si trade junction to so me pe taxi ana plug ya ko dank ba obenye bi wo ho amane do aba obi a obeba ya so yo no bia nim se ye nye so oba ya na wa kan wo yare ne ama waduru ye do be fam fidim yo laboratory wo ho yo scan wo ye do wem ni ho yare a wansa ne ama waduru na yare e be kan wasempa kakra ko echi kakra urinary tract infections si e ka urinary tract infections a yare a e ba yen kidney yen bladder afa yen urethra ana ureters no ye nyankopon siesie ni pedua no se moje di ofusania na yen kidney na so ne so na atwe de enye papa wo mu na ba in the form of Johnson nti ba in the form of Johnson pe na Johnson no asonia begu yen bladder no na afia Johnson amanoko nti infection bi be ba sa bia ye ho bia na efe urinary tract infection eno nti obi won ma ne de ne be ba na wo ne Johnson twa no yeso onya urethritis obi wa ne de ne be ba na wo ne bladder no yeso onya cystitis obi wa ne de ne be ba na wo ne kidney no yeso onya pyelonephritis na emu bia be ba oni pedua no bia no e problem wo hwe screen so abo se ye Johnson twa no na be gu screen so kama wa ase no na wo hwa kidney no ene wo soro pa no ana ureters no esoso na be gu bladder no na wo be se emu bi e foro soro ene fe ne bacteria na bacteria no na urinary tract no ana eko ene I light blue no na sa bacteria nya ko bebi eni se eko a na yeso anya bi bacteria ya ka wasem nim de agi din pa bi e fe ni E. coli eno ebi wo yento ayensu ebi nso wo yen skin mu yeni honam neni ebetimi afa wakọ odunso twa na ekọ wa na akọfa problem aba obebi sa se na infection ba ho no ma de na ba mu wo so nya infection ebia woto wodunso do na wanka wa na wo ya se wo ho embu wani nguso tu ho na mo anya sa wo ho be kyerɛw obi so wo no ma odunso age so kyem asa na jonso na ba nyankopon bo eni pedua no bo pressure ma yen system na odunso a wo yes odunso so jonso na aflu eni sa wo kyem asa na ba eni sa wo jonso na wo kyem asa na jonso na ba e kyerɛ problem aba ni pedua no tu ho na mo afi so obi so wo no ma jonso no odunso ten wada na dwono obetuma jonso 3-4 times asa na ade achi so was a problem ni bi atu ho na montem nhwemu pada na di se ebinim wo ho a so mo jonso tentem a ebia na diabetes ana ye omo sa ahantu wontu ho na mo de kakra akra betim wo hawo aba o kidney no mu na de wo hawo aba oni pedua no nso emu ntutu ho na mo a ebetimi aboa obi so wo mo ye bema so na yere ba behie mu a ne bema na so de gina so na jonso de no obi so wi yara no ho adwojo na wo hawo e yo hawo kese pa jonso ni mo ma be yi de na firi ho nkrofo ya le o ma me bi oba me wo se doctor mi kunu e ba sa na so ko jonso ba show ni nyina ba wie ye gisa ahomate no susu mu ana no ho sore pe was ma me ko jonso me ba sam say ye ne sa na wo obi a ye sa problem na de e cha ne se e bia na wo prostate no ko ye kese ye be ma e bia prostate ni ye kese tu wana montem enya sa de kakra do ha obebro obi so wo jonso ne ba kakra bi nto ko gno so be ba kakra bi bo be na ntie duru ha ne na jonso na sa de biu wo sa jonso na ba kakra bi e ba se no so ye sign na kire se wonya urinary tract infection tu ana mo ne bra ya so ni hwemam wo jonso na uti pains ana ya e wo be mem ana yo ba uti ya
wase a eno so ye sign na kese e bia wonya urinary tract infection ni bi to one amount am ne mo dia na ehu kra ne braba ba bi efe ne pyelonephritis no to just screen so on bacteria ne ewura bi so twa no mu no na yese green no mo kɔ no we nyina akɔtena wase se wan hwe ne beduru wo kidney no mu dia na ya asɛm afugo so ho na ho ayehye wo ya de kakra bi anu abrɛ na osisi echi ha se ye obenkuma na onifa na ye wo ya afei bo se ahyase ya ma pressure so na e kɔsoro na se wo da na dwena wo ntimi na de kyerɛ se wan hwe ya obenya problem e ma wo ntimi na te ma pressure so ntimi shoot up na hwe mada na di se omo ta adwon so omo brɛ ana omo dwun so mu ha na omo ntwiti no ta de ade bi efe ni kidney problem babo what wa na na se apagya obu afo be na ne fu ahyase ya de den afo de dia na wo fe na ne bofo no na o ta fuefue wonte ase ni nyina ne se dwun so mu yare ne baaye no wan fa ne serious ubu weni go so na de o ha ne baaye enti mo am dwun so mu yare se o dwun so a wo kyem o dwun so ntentem dwun so de wa wan ka na wo ya se ho no de make cho se wo last stop and dank Herbal complex dank ye tu yare wo ya se ngene edu me bi no ko fofo UTI center wo dia ne so betu anamo aba ya so ani ahwa ma ye telephone number so ene good screen no so no 0244 01 7556 0244 01 7556 and 0266 59 33 0266 59 33 wo friend number sia won sabeka yare bia house say stroke awo problems typhoid fever and now ulcer and hepatitis na ye ono wanu odu anso be ba dank Herbal complex ya kwa otu asia ma wato and then so me di no me se bi ba ha yes asempa etia intedro we ye fe ne dank gastro care ba mesha se dro we energy the best Herbal medicine in Ghana 2021 our Ghana grow me ye Ghana International Product Awards the best Herbal medicine in Ghana na de tie ne se wo ye fu yare stomach ulcer pa we dro ni ensa unkoto dro bi ado cause me pe dank gastro care sare na fadie sitie ne se be sie na dwumanti de bebre ebe eduro bi asa ne se kakra na so mane ma wa be mu ye de no akokɔ srade ya hye so de wo ho aye logo bon aya tro ho dank gastro care ukofuma shop bi a wo so pebi ubenye bi ama na bo wo pa afi odu efe ne dank extract for obi a wonya arthritis and I say rheumatic pains so wa poso yo ya kon o chinkase okotodwe o wona baby a yo ye bia wo duro ni dank extract e you do a very good for na style and now da just order na pimpim asa no wetimi anante a ukofuma shop na Herbal shop bia o so pe dank extract e betimi aboa wo pa anya what dank vino sa dank vino we so kokwa duro wa kokwa ye wa ye masie timaka ho ukotine janan bia ho na kokenka graphic o bia no bia baby now this is your problem go do anyway dank vino ko pebi ukojo wane amoja wom otokekawo o bre bibia bepia oto o pese e free ho nso wa ye free ho anakoko ne ba ukojo wane agi so de ade pia asa nako ko pese duro we bi to bebo dank vino na obenya asudie pa medemanu sia na de meka ne se dank Herbal complex ye wonyo odwaso a wonu ma beboa ane sa so aso ye ya wo di mfidie hwehwe ni pedua no mu yare ha o ne ma woduro betumi tu ase eni se yare bi tetewa wo ba ya so ye ho o pechi number 2 wo de pechi number 2 no ba so be so the junction wo fi boase na eba ntwakwa mu makumase so the junction wo si wa wo se me kwa dank Herbal wo benya plagia ana taxi a do beba sa so na se wo peye ndu papa so ato so a wo ko fuma shop e twa ma musie nyina ana Herbal shop a wo se pe dank ndu ni bi ato e betimi abo pa ye telephone numbers no me ka de twato e 0244 01 75 56 0244 01 75 56 and 0266 59 33 0266 59 33 offer numbers here on Sabekaye Arishimai mana ya bafie biem awra wusama atu abusuan Edmond mabusuan din de sen ede abusua on say ye oklu family say ya maami ba pani Gladys oklu sebi eburu yesi awodi eni ni ntianka maami ba wiase wanya yefuna ngoba nanso wabobra waye adwuma wasom the Church of Pentecost komo the Church of Pentecost wa ma anya rekura de kenye wo monyum on beba beto
Amba beto ha kuji di kupa tu odomika papa no ewie no besi usemu akwapa no kwanfue wadi nkunim amba beto ama obeshimia na famu nkunnimu koye na janche wasolo ho yakoma beto yeyem obema ye na akwaba mama wenyina bomami no mu yondu ya toaso. Oh glory, I will be up there. Oh glory for the saint to share. When face to face with Jesus, we shall sing and join the heavenly choir in the better land. Number 2 agent hard ya jawkwine asu dream. Wait dear, nakali. Ya can't watch a sakai. Deep for brim. Judge Masom, Yatemu, Yatama, Yasherenchi, na case was here, Ebeye, Yasherenchi. See a between time. A flyer, Ghana for you, a flyer, hospital crying, watch the credit for no. I can't say you for. You cry shut the pants. Ah, not the force you so cry. Mamma can say, and the force one year you saw at the potential no, Mudequine. Not yet. As summer ye come and sing and test as a food. I mean, Tiasi will be one man. Obianson Western says the pants. Debbie, Drossi, boy, I any perry, you know, that you be one. Seku Kwam cranky to edge where they be at here to Musi show me. Manisu Sumra Subaku, Drossi, and Bessie said, see any penua, says the panty. I am waiting to be sent. And from Kaka, Mamma, no Mutuamu Taquatricana, Epimu DM and me, as a messa, only pouty one. Jaya say Florida. Efunu anaya yo. Na ye kase ya kase media minim pefe se. Sama me na me yini ho ano dia. Efunu mi won mu a, wo de kom o kire na, wo ye de ewudom na wo ta so de balance ko ba bi. Ye ho bi da. Titru eye kuro kase a, Florida o mu yi, o mu ton funu papa ye ton. Mo kire ma fo dim e binu mi ton funu. O ton. Eh ni yoma de yeton oba wo de yeton oba sabo japade nunufu yeton utachire ma waso no wani yeton eti emu we no me pa chaw yenua ba ne yefa ne sei Mavis no metimi dim sese mo se efu no wafa ma waton kale Mavis kale he said the Cusco kakro Mavis kale watofu no onu so onunwa Missy what offer no because judge won't offer now over Funimra. O metri. One match let a funimie. What the funim come watchery and one name watchery man for no. I get canana. I don't have Brazil from the mano. So be a bar. Catching is a fruit. Yet a banem ye Ira never and never delay say obedient from the call. Near money. I much a number. Which will call you much number. I am which will call your number. Emma we say about 9. E dey funu way Mavis. Mama dey atro na. E funu way. Ye hear funu no. Because e funu a mama no e dey akosie no. Mama no adi ehu atobusa ne so. Because mama no John mu a wosiri wawadua. Sesi mu ari. Gramu gramu. To ka so betwe sika betwane. Wo betwane because na basa cross sin papa odi yi. Na be do koranim. Ana judge di ade ba ko ehunu se wo sese sunsumu niema eti maame no Mavis Kale wo bomodin di sa maame no aye na dwuma e wo humu anye zo dwe from aye there be what se wa sie o judge e sie e na no vapa anu na no ka na no de ka vapa aye be ba o aye te fo ba mo che mo fa che na no de vapa aye be ba the judge min kan bo fo kran bo bi what na kaye na no de kaye what I say na no de kan nche se se me tuoi na me say me pe abrampa e no je se makopem me de na ka ne mom adwene no mtirim me afisi di adwen kase ana to busan se mesie wo bodam na busan no wo sidia abusan wo ni dia se me wo ma ne kwa na wu asem de force wase ye we nse ne wo wo bia wo a ye se ni fieda ana obi e wo wu adina taka mu na therefore e pere for kwa se ba ko fo sie fu esi wonku a oba onye be ye nnuanu mo serem se wu a wo tumu se ya pocket cash na die e fu nim na ko sie
But what ye meaning prefer say what is hard way and yakomade. Etu ko mu desam. Mu hwe mu ye. Na maame no se maame no pa sam make kasa chok busa ne se. Etu onu na wu ya na ase de aba de bo no. Because the maame ye die. Wo ti wa fa kwakum. Sa maame no. Ehu. So ata se etu fu na yira. Na jeje fa kunya we so. Ni yensi ye nwam posifo. Enye ni wo bi o. Enye ni wo bi o. Se me pa me fryera. Na ma ba post station se ma da wurumba ma me sie na na ese kokutu ni be twesika ketenkete sa na kudu ba bi ni de bam fesika we bla we ya ayeka church mo da wurumma se ma mo ma wo ye yentimi ku ani mo o man no se ma mo ani a yentimi nyina na so o eti se bibia be skade a ye ba wi ho eti apostifo ye siramo mo yen we ya de sede me ka beti kotu me sia de sede brada boa bi kotefu na iran efo yira kwa brane ba besia sebe we obaka sisi de na ham je wada ru mai acho nimu o don ko de nche se achiche de oh me de me enko ani eti jaje dara yesre enka fo portifo eni abusia na motwa sese mo no nyamre bra mo no nyamre o me de bia me kama sam se me sisi me gina hoyi wo twetwa mi tu a me bɔ mo de pa ba Ethiopia me na ninya ten because obehunu na musama sese mo hwekwa mo jepo de ko ba beche oba mavis wa ye na adwi se wo di mo nya tena mo ni gie so etefu na ayira ne ye hwefu no ho anye sa yen se me judge ma ye kwan ya ye be ban kra ho omo baba ha ye be ba ho ba na ntintama di fo mo ba kwakra na na akale ne wa sie mu nyina ko police station ko ba ko tufulu no ni wo sie nyina ka ho alai e ma say wama wo ye kama mika be memu o ya tu timi ko ni tiri huru wo timi ko ba ku fo se ma fafu na so ja kuni ko be wo me ko se sa ko sefuru wi fafu ni bra me pa cho flyer no way wo fan to so mami tanka ani adoma yinwa nanim wo de jaja e ba so e bututi na me ya domo a kwasi ada ebe na woche e wo Sompa TV so mo a mo hede hu ma sofo ma me sem no se maka cho se me edu kwasi ada sofo ma me edu juada me judge ma ne nwanwa me ye dwumo Deborah Mantle mu. Deborah was a prophetess and a judge enti the Deborah Mantle no na ye dwuma na mo amu hede hu the way am asofo sem no tie no ene e wani beje pa ani beje enti bomoden asa adoma yin wananim 5th May no don compare mo kopema wia no mienu aba pounds meduane no many apostle general Moses so say ye ne be yes adwumadi wo Sompa TV so na da ye start no hia dem akade e ho komo ne ebedi e kwa sorry a oil rubber band nsuo handkerchief eni Christo sum twaka ben ene wo enji wahye bebre ne wo ho ye nyina yusubi e obia ne gidie wunni ni anu nkire se nya adwuma e ye adwuma Christo sum no e ye faith ene ye de ye adwuma ti se wona wunni ni amemi gidie a e be weke amame ti ye be bura tworo num ni awede e tworo ne ka na de enye wo ho ne se ya ne akonya gidie wade anim e ko che Yesu nyamene na se meno de ye wrong but se ye yusu bibidie e wo Bible mu Elisha mantle ye de pai Jordan mu ne mu se wo jira so secret sa enti ye baba wura tworo mu ni awede tworo ne ka yanto aso hwan biem ne wo nyina be hwem ba ko no na mi ne wai aha once na anu di for na me catch you say me god daughter me waren nanu ayenya 20 years in marriage me shama wade so no abai wa no ye me bridesmaid no o ye me god daughter oni de o ye me kun best man so ye real life ye de no mo so wale ye ani ama ware na o ma wo ai efia ni monyama mani me be me na ni din no Saturday ye tu ni din o Presbyterian Missionary Worship Center PMWC Presby asole ya mokabro fon kwa no techima ya bronsan so me menda ni techima nti me kwache mo da nti adofo nyina mo nkobua Kristi solo nyame hira no me kohwe me na nai masen wa hwe me ba no dodo me ba Kristi wa ade ane boarding eye be ma wo sura urade sa wo ba na wonya bia somuye na cherish Kristi onyemo ya pe oya na wo ye oya ifrape na ne maame wi ne maame ane wodidi ndi o onyemo ye obewa na ne papa nso enso wuye ne nyame nimdi obefam ti no yi sa brante no e ma no na okuta
me bano solo nyame hyira wo abusua yentwa ho na ababa wa bi ye hook up ena wakote tomu kama yedi wom no wakwako hia the second case wo ba mo ma enko na enko ti computer so adwade enu achi enu aba ne transia na me de loss ya wom na yeko 21st clinic yes sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nasia besi ase ho no se ho techima eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na eno na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia basobo o magine wo Ghana ha ene amono ne enyasem ketewa wo mu ji international awards ahodo wo mu ji local awards ahodo na anu nso na wo mu be the only sciatica research and treatment center in Africa. Bibrim hano ebini baby a gise 21st clinic nkwa. Wo mu de bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho. Eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama de ba ko a wo magidi wo mu pa no. Eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade ne ade. Ghana ha ba bia wo mu ho 0540 311 311 0540 311 311 na 21st clinic. Wo mu ye sciatica expert. Wo medi ho ya pao ne nemre mu sa wo mfa wo a enye tabita clinic na wokọ be de Herbal de mi nko biemu ya kwa bre be kwa wo hu hwe ejadunya abotre na tabita de omu dasronku nti masichire ya de obetimi ahwe me mema sem so kofamu me dwonso so a meti yaw asane ya machika sai tutume na me nan so aye titiriti ebetimi aye sunsumu ya de o wo ya sure me dwonso tentem na ma me gidi se me prostate ho atochima na meti sane ne fanisi dwame na mani achi woso mi so kura se wan hwa stroke din hu bajim ka wakoma to yem tabita ene wo last stop o na akwadare wo diabetes ene prostate yade ho na o ma kira kwan wan tabita e wo kumase sofolai woni alignment ene die anim hwe e wo sofolai ene patase kwantempon no so enkran so o Medina Firestone Footbridge wa afei o takwa ene takra de telephone 0260 1962 19 0260 1962-19 Eni tabita ya pomodini Bishop 75 Enterprise Empempradie Komadie Empetia Abakonkawa Nina Yedisisi Yehun Esipejam Emi Yenimunyam Dead Bishop 75 Enterprise dealers in all jewelries say necklace earrings bracelets anklets watches any space how do you know Bishop jewelries yenim ne fretiti we din somade ho dada ai wono no dido no etson ensomade say wedding rings engagement rings dia wo pia dia on set wo ho ene woni baako Bishop 75 jewelries wo se wo ji aware wo yesu na wo ye kojie mo ade bia e ma wo pa ne pem wo ho sisi wiem di di ode be se waso di ode be tu kom di ode be tu nsa di ode be tu nine eye jewelries die eye Bishop Kumase ye wo mrom plot 17 adisia market chi ho Abi Plaza edankesi ni adwuma phone ani mu ejuara kopem memenda anopa no nsia kopem anwumre no nsia Bishop wabi mu amupa ne dodo mu atu ene baako nyina say ye jewelries dia eye Bishop 75 Enterprise Fraying 0598585219 na 0554304135 Bishop 75 Jewelry Bishop 75 Enterprise dealers in jewelries Bishop ye wonyame why you getting asking hey middle nanda na wote ho a why stay for sano eh ono kwano no jama wa bre akos senior mensa ne menamu twetweme no e moye titiriti mentume pon sorry ho na nwanwa enwa me fidwom bae na me ka kire wo se mato 3p garlic mixture ba enti no bia nsa na wakoda me hu ya ne se wada se wano 3p garlic mixture ani 3p garlic mixture ema moja edu mwafusane no echeyi natural garlic papa bi ene edi aye aha nano na madam Fukofimpo ka kire me say he work natural health for bi bidrobi omodi aba ye friend 3p garlic mixture na manfo tu omotu oguso no enya semketoa 3p garlic mixture wo kotodwe ne waposo na asori a wo complain no se wonum 3p ya ebe
jane say edro yi enye mapemfo ema wo ma no fo anasa nkwada wonya nyamfie dumienu FDA agi edwedie nkratso yi atum 3P garlic mixture ubenya bi wo mamu pharmaceutical shops and herbal shops Fred Piwak e was 02489288824 and 02010000021 Media Negisam and a few union group of companies at the brow. What's for Daye? So pese unya asasi bi e dabe bi e kama ebraman so sembia anyhow. Na wodi ye wajapa de papa bi anase ebia wo aquantium ana wo fie ene bia wo pese uto efie papa bi anase bia wo pe bia han e de ama wadwuma yefo ana wo hoho bia e union group of company and American for e de ama wo. De ntia wo sa wode wo ho to union group of company so ene se omo share dwuma se enye ne omo abaso body a wo magye efa aquantium ene adansie ho nsem de obia etuche e de ma wo mo me pa to ba bia wo bia na ebia wo pese wutu kwan ekopie omai bi tise Canada, UK, Germany, Australia na woye adwuma na wodi tua kano a tieni ye woye adwuma na watua kano a eye tietietia eno ane se wotutu America na woni union group of company edi nkomo na wode wontoma abo wo modia no Kumasi na wo na wotemenka na ba bia asokwa Top Martin complex ya yene asokwa National Health Insurance District office no any boat office no ye wodan kromu a e wono mo pe ana ye boya ye adwuma bibia ni a feyen na ye nin komo e wo 0508584427 ana 0508584426 union group of company ye de wo ko akudura sumbiem ma won so wo de won sensi bo se ampa se sei me ye odefo for come some sign and a mirage medicine. Monsieur, I am one say, and if I'm so na me did. Miss coming from Fabi. Hey, that's a crowd you. Na urawe. Urapo, let's go with the Jamie Simon from Madonna. So come from the from Mofa. Now to Joy Cam Roofing Company Limited. Joy Cam Roofing Company Limited. I'm not offer the platinum bond Japanese aluzinga. And the Bamamuha, yet the board dines who are Fanan baby. Would I see a board dine be so ha? Right, Joy Cam for the more Ghana. Monsieur Morgana, who must not question Joy Cam Roofing Company Limited in Chensing said the good dines were no leakage, no rusting, and no fading. Joy Cam Roofing Company Limited. I want Chensing type Southlock, IBR, IDT, and Aerotiles. Now, we say a metal trusses. Joy Cam Roofing Company Limited. I want Memoir Fanebe Bia and Crime. Kumasi, Sunyani, Tabali, Bolga, Wa, and Atachiman. Joy Cam Roofing Company Limited. Nyame Bibi Wasoro, Enti Maninsanka. Abode ade. Tinema no dutuno oba mi ntimi kura. So wa dutu. Ayo senior. Me ade adanke ba product ama mi ti de bia me na no mu no chef. Danke ba product. We dank extra. We wonu ma wa ho tutu ni na ebija. Senior na resist ni nso e resist you. And also our problem there. Senior. What to see dank proke. Okay. So wonu dank proke a. Okay. Usi see ya ni na ebija. Sa. Really nyame sha. Come on do ba friend danke ba tonic. Muni ma bi mi pa na se na mtumi ni di. Na mtumi dan so. Mi ye bi no me no. O chale me taibo pa. Sa. Sia. Madam fight to care na so. Ko ya bi betena me so ma me jame ho enje. Jamani amuja nko na fi esefifi me to. Ntimi kwa mfa me to ntenase. Na so mi hia dan fight to care. Aboa me pa yini na fi no yeti madam ho. Sine fi feti asate tele. Boy. Yeah. Indre oba pemfo oba o ma akwara nufo ne akwara woni mfie dumienu entumi numbi ubenya bi wo herbal shop and pharmacy shops a e wo man mu freyen e wo 0244017556 ana 0266593330 FDA adegede nkrato yi atu So what about what your papa na This is my secret. Give us P capsules. Emma, I want to confirm. No one to me bedroom. I didn't want him. Give us P capsules. Over do as a mama. I know enemy lawyer. And to lawyer the national bottom. Where you from?
machine ba chia mo a ese ni die busa no ndi na fi waka wo e fa ni givers co capsules say yes ya re na wo so ko di du ni pedwam woni na wo posa amamman entini ma wunja wo nan yi wonu givers co capsules so go ye free royal givers co capsules and givers P capsules. Hey, and givers free and men what if you do what you do kron efa givers co capsules a painful about one more menu for one kwada woni if you do me nka ho abusuafo ya mama wakwa ba e de aba na sede ye di kama munya ne tesi enua ba bi e ba wakodi nsenseme na waha nti empre ho nkọ ba bia na obebona kosem no e de ache me pacho bebre Spanish 3 combine kopebinum na ye Spanish jingo capsules aba ya anti-aging oba wani ase atete ntantwo be ma wani ase atwintwam wrinkles we anti-aging eboa ma moja ne adwuma yi ade kura wa wura mfi okete so ntumi na ebeboa wo ne was Spanish garlic mixture eno na ebu wa na ase ahumi ana tom cholesterol wa dosu srade boni esisi wo moja ntri ni mu kwan ko fast stroke ba low pressure and common cold they be akatacho na dia egu ni pani mu ase halitosis oba ni edwane wanu mu bonche wo fu bota wanu mu bonche se bota before ni bota Johnson wa Johnson si ofo days na aburu no so ya abata ye bota ya abata ye me pa choko ni ehwe madam fi so nyama bi na man ni wo scan mu kankan ti wantimi amana nwale no ko so ntimi nko kese na me pa cho udwale aho kekawo asem kope bi nom bomodin na emwa udenya bi PFA calling agani eba Fred Mess Missy Habk Habme ena KNG bebia yetu babenya bi 0266 114 111 prophetess nyame cheba so abidodo ewe pray yede ne ko hwefunu no say Joel asem no e kan for Joel o say na egu akire obehwe no magu mafra ne panyin nyina so nyame che na anu ada no nya mfie nsia onyame bie nani wo kwan so koso na ba bia wo ye adwuma papa o de abofo na ye adwuma so obi abo ni tadua o se ne nane wo dane aguso kama bosom no wose ofri ha bosom e frɛ ne bona kade na so asi no a on de odi kaka wase mari obrasi mu no ni nyina nyame che bedane ya de be ne daw so obi so adoti wadasem obi di wanadwo be ma di ne be me de na he mo pastor ye obi yiwo wo kunkura nyi sa ne wo delay makaso so no se wo be frɛ nyame che ne radio afa ne so am akwankyere 0535 837 0535 897 699 Ghana growth yes juma ukwem no dunum ko ya sanum a eno ansa wo be free yanam TVET mu machine de so juma ba 0308255775 judgment dental judgment o se obakwa examination etutu o se wa kiss me quick obesho kiss me queens se pa choka won no judgment o be show blesses uko yes na atom o polish u be see go be feeling kaka kum wo halitosis wo nostril stones now be am commercial report junction behind Total Filling Station Techima magazine off Techima market e ho 0598 405 674 case number 2 me baby binti mama ni din foforo me friend Daniela ofia ya oni ebedi ni komo na ofe god mi ya na mafa so for atintun mu ahia afade sweetheart let us say achanya me adom me ho ye sa yo na okwas ye wo Bible ye wo Quran ye wo bodua ye wo snap bi focus ya de na ope achanya me pe Bible na ko ya sorry ko bi acha bai say dem wo be ko yo ya no amane so why maybe be how why onyame onu kwa na de mfum so oche okaso de ache wa bie di ho
ti ma bibia ha wate kan krechira wo ma me na urade be ye wado e wo fedodo peja koso eye me Daniela mikura bible sa asem wa me be ken sa asem am ba be urade mmoa me pia danja ewie wa bedane wo ma obedan wo ma me ha wo be ne wo me pa cho ma asemi die me pa cho ma one so piesi me pa cho ma se egunsuo gu me e de na kofa bae eye nam yare sem ni se nam yale je ye den na nam yale ne be ye o asem ne de emuwa se tire we pesiti ya tire pesiti me ka ye metin be wie kina nyare wo de mi enti me pa cho na ese me ya akra no na me maame mo nete by na abusuan na ebi ne ho no ni eniska okay nti menye no na ese nemo ma yedin kakra na de medicula yedin nti maame ko join me na nwufo bi na se omo eye hookup mo ho afasi ebe lose edu hookup nkwantane so a Brabeton ye man san ye urada hookup dem na relax wati Dani relax mema bibia ha sweetheart ko tran na omo meton nu said ye ba kwa she pink ba kwa she white no tum se ni nura omo de ba ni ketwa loss ni ye nyanse ketwa Dr. Lawson wapa ya te say aduminti na mu ba ma ye nura ibidi am ye be na bibia kama yenko yo ohini enaye me da say ma one ompamfuna mu ene yo mu ni adwuma Mame fa pomoden chia enfri Kumasi ebuakwa Kenan emetiefo a 180 Sompa 93.1 o show on TV so Sompa TV Lost Herbal Center edrum yensa ba adwaso da bi adi hu komo ebon daru eya pa chokai so pomoden wa hunya your health is your worth so pomoden wa hoden a wo nkwane mu a na ewie pe na wo nkwa na hodin wa sabio na nkwa na onyae no onya ne senya yade pine hani panne na madidie mu ne onum na afi ennamu na kai se edro ho pani kwantrefo say agree me wadro sabe me to wadro maye no adwuma mfrehia adwene enum 25 years now so nye da bia na nipa beno madro so hwe wadidie yie na hwe onum yie na hwe onna yie a be de se aremenya kwa nipa duamu na so ye honam ye mre e bia na wante nchechere intene yade na ba emojam yade entinimu yade nompemu yade awo honsam enamu ensa yade nyamiadum nti ye wan wadru Lawson delay man capsules merima dra de bambo ene ahoden mapa ema nipadua a healthy man comes to healthy prostate by more apono ne prostate no so ahoden ojonso wonchen ojonso ebi enkem ojonso onti ya osabe okọ ba nchen a otimiche ewo ba ne nchen ho nye da okọ esia na opentime pia monte asabio ofefigu ne ho nye na ye ka oye berima na obesipi na wasita na ahoden no so be wie peya Lawson delay man capsules Lawson delay man capsules na mo e bema mu a obedi nkwame ha bia e mo ni paduamu ya meka sabio merima ne ma ankofo shoko da yentem ba bia ma wo bia merima nso e ho oba bema wonum Lawson delay man e de aboban ama ne prostate no wonum Lawson delay man ho den no abosie ne mu na nso e sabe wanam ho no etisen ya meka ye kasa oba sabio enye otokase monimu asabe enye obi ka skirt bi ehyewo enye weave on enye acrylic no enye eyelashes e ka oba sabe wanemu na maye oba obaye oba mu a na obaye oba sima awadere be so na okunu be diuni na obi ntumo ntemu asem a Lawson law care mixture Lawson law care mixture Lawson law care mawade ewie mu de ne gene so da pem na ete ho yen hye ne nso enam yade bia ba ni paduamu no sabia mpoafiri enamu na ye adware Johnson biaye ejanan biaye ne nyina se betu na bekọ a ema ne merima dru Lawson law care mix chenti obedi adanse na yen kai say ye didi aye numi na bia meka
enchene nuane emroso esichire enuane emroso anajo edidie enamunu emujanam mama yenchene wieso ne santi so ontwe yade ansana opedo chi kwan dia Lawson Herbal mixture Lawson Herbal mixture ebejin tinimu amantinimu odaho na emu aye den na akoma atumi aboyie na moja no so atumi dia afro ne sane kama oni paduamu yen hye so Lawson Herbal mixture emanum bi emerima so anum bi ade ba ko ohene ni ema ye no down so ne se yade ho se yade ni ho numbi bambo ntine paduano so entumi enye fe sure Hello, Crepa. Your telephone numbers NDA. Uncle yes over Frank Comodia Bia. I have free. A woman NDA 0242 133 577 0242 133 577 0242 133 577 and it was 0248 619 999 0248 619 999 Lord in Chemu about Lawson Herbal product. So Collins, Odarema, so mami. Area mikuta Lawson Herbal mixture. Sebro we say ana ohuru ntini ani mojem. Eno ti so your ba na se wo hweme. Na se bosome ne so. Na niema mu aye dini. Ofichi kono ha wom emaye esisi so obi okra mu jetimi tu ni saa menuaba Quadrastore Herbal Shop Pharmacy udru ha busedro ba ko pa Dr. Lawson and the abadwa so my friend say Lawson Herbal mixture Lawson Herbal mixture what the bomodiana nom entoa makom yensa fobo se free hono bosume ne ba beso bibia beba kama obi ho a bosume no so a ye last month about time say na ote ho osesen akwakoye ensem bebre na ni na so kra se beba menua ba sede nyankopon hihye bibia de ma wo no bosume no so asa pepepe ebeba kama na wo so de ayeye ni na asa matwedi ampo nyankopon de akoye family planning na wajaye na nso afi mienu miensa na nso ne mesese na emma no me pacho wo de wo so ye chinyifo a ye ntonchia na nom Lawson Herbal mixture me ma enafuo maako miensa 3 days wo se bibia beba kama na wo so hu ato de wono onati kakra no abre obi wakro ntimi ntumrika one nkrofo ne nama osema mentina se nyema home de nasia tatai na poso hokete so wontimi na de wontimi ni die so bedidi ama ho to ama waye kama eye Lawson Herbal mixture we ba cha wo hwe me na se wutie me yade ba ko penetete o siche yade yade boni a ekum nipa se sa yade we se ba so e ma wo bre wo tete wo hai me pa cha yade we ba besue wo bo se dani da nyina no wapomuden na e ba fo bo se obi pi no so kwa na ye dey e kosoro wo bi wo ho na wotwe bi age so bom panie insulin panesa koni paduani mu a sani pana hoto de ahoto woni bi me pa cho bi won so a bo se da bia age so no maduro edro ba ko pa ya so ahwe ne adi hu adanse age atumu Lawson Herbal mixture when yes wo so no bi nti mema no bi e ma so no bi de wonya mfinhia no freedom yenu e de kono otime nom Lawson Herbal mixture de on ka ho de offer afuru ti yoba na so affer afuru anase o ma akwada no fo a misrewa wada uruma ensa danseyem menom se dro we se bi ni isafo e free mu dia yani ayaka se betimi anum bia ebeboa ye pa obeda kama obedidi kama na wo so wagina brane edisa bre enchani ye sore no doctor safa number no etudwa bio na ye sore nkonwa so. No, me that say Collins, I'm insure. Your telephone numbers no 0242 133 577 0242 133 577 0242 133 577 and you want 0248 619 999 0248 619 999 so Ghana chia about plus 233 242
133 577 plus 233 242 133 577 Anna plus 233 248 619 999 plus 233 248 619 999. Nekete phone ina say Lawson Herbal mixture no na Lawson Law Care mixture your bar ni mi betumi anom de ayeden e de abom we e bere man so a ni mi ansan nyina say Lawson delay man capsules no and Lawson Herbal mixture betumi anom me say na de ayeden e de abom bere man wo enfedu watch eko na wotumi anom Lawson delay man capsules ahini ne beda asem ya adoma ya oda sene mo plan nso ye pa ukasa na wadane ama unua na de bia na mo kagum mu ya de o adwuma ma brimu o doctor and also very necessary. And I must see loss and no delay. And that your mamma money excuse be out. Loss in delay my cousin Sinti. Or Jibi Naja Nextry. Nabi Bian Tosso Kama. Abusia, me bad and yella ufia. I Bible said you Okatana from so in your prom the Pemukan with Jeradibu Mobo. Why am from so be a trim and there was so a jay. And tea 1 year be share. Yes, we going forward, no. You wait, Babadani. What's some call a blame na head there? Who could you do baby out say, now for do who cap a German median see? My pacho, me now for fun the mirror who cap no. Mammy shall simply beginning. Oh, move on to the summer here. IBJ. What's a brown try a see? I'm not some of them. Black or Bapacasa. Mammy Francia simply beginning. If I know Nabia, I don't bet see more PC. Pacho, Michelle, me now, like, na mini now for phobia or my blood boom. By me peer core baby, and a Michelle now for phobia by no mooding come alpha, say, or more a joining some hookup, no more a two quine. No, to me, commodity, not my son air day, a bang. To me, and say, eh. Si say me to we accommodate them made the crown prayer den den mammy ti sa dia obey me den me no kwa kodin komo na me no ma father fo na me no kodin komo na me ka say me pe madam fo na adwuma na omo ye no me pese me ye bi ana omo ka che me say sa de ombeje me number nti ye exchange of numbers nti na omo frame me say bia de obi ba ti say bia omunya obi a ti say obi fra na o ma frame say bia metimi ayeden akwa misu o meko na meko nsi ade na kwete say who kapane de say me ne be ma ne kwa akoyeden kwa akoda na wayeden watwa meka ana say even ebu o send this kan ma madam fo no tim kwa akodo ana obi wayeden waje ne share na mesusu mayeden maje me share yes so no I find so I pimp enti men namu yes adia no mo ye and normal day no nipa do say na ubetimi no ma ada me de me no more na ada first experience I call ya envani say ya frɛ say bra na be ma wonim ni baabia na skanti one ne koda sa no ko say na experience rete wansuru oh me kwaye ne de na me yam hyehye me kakra de ba na hyehye me to the extent say na de me pe no na mani ye den ewo so tie no sa no ko be ma no fia na mo ko hotel bi ebu on ma e na on say be ma no ntimi fa nko fefi say bia waware ebu on so a e bia on pese o do be ko ne fie nti e bia ko buke hotel ne akwa ko so no tie no mo ko awran so dodo ne di tua o ka na se de mo ko ya na wawo na odi wu mama wana ya mu ye wu manse kakra nsana o mpacho ye kisi yesuso ye mu like ebu akwampa me sakene na imam biji uye biji nyina ma me biji nyina ma ni nyina ka package ya u charge ne ho me pacho na sebe we hia tedua bi a eso wa wani ha ise we die ase magisika jesu ni si wa ase wani nyina ye hete ehia bi da abaya eno ne de say
ade de wo kwa akogini ntino obefo so agene sa nti wo wi a ye wo de ya yo baba no so hie na de rubber gu what na so de ntoma town na paper no ewura intotuli neche se ikuru nyina ewu mo abaya waka no kwede nyina akire wo maame saa no signa no ko enenso ejuada yes waji position nyina ede ama Rebecca ya wudi dom no anim one han ombe ba bi hia wo gate ho ede wakoma maame Debora ono no wo mark register no ate iti ema bibia so how kanu kure maame na eduro de ye be ye waduro papa pasanse niema ewura wo no anu odene unyame ne wo boafo ana se yene be manida enye se yene be manida wo mo ho ban boy ho ban for say ebia yare bia anye dey nani ade ntina ensuogu me pa cho ana me ka se asem no me ka ade be ye den ade anchi ya nwi aso kira se beto aso se ye asem no se me ne papa bi ko hia na have sex like yeda nhyiamu no condom no kote ade na ne be ma no sowa wanto ne sasia na brampade ahi bi na ya mototo no brand be ade no se eda itimiesa na feel munya feelings because and the argument who kata wani no wajiu eno so feelings wo say no then the wani na ho so obema ne obe share den a obi ati feelings no nti enu tumi ma rubber ne te enu ni tumi ma rubber ne te na for say or no have sex no bu on ma any din to no obeda ahoden mu jatadie eniye tiger ses tiger eniye tiger papa you to aso abaya nti anam saa no e ma condom ne te wo kwan so nti condom ne te no na nso no gu me inside okay free saa that day no me kodru fie no na say baby free ma seba me kra na nim say eye ebia eye we ya kan sen ayi na aye me saa emma white ebi na aye me ntimi me ye say obefife me ye mefife nuru timinunu munuro na ko aji afo no mo soso niama ekoko pe omo chemicals se ekoko pe dro omo no msenke be yeden ebeko by mature bia ma ho odin de maye bia still ensuo no ba ensuo na afi krampo de enyame no mo na tia sei na ese bia mintimi nwuro me ho na oye nurse sister ewu show isunti odo akanya sa odo be kwadwaye na wakohwe la mi ti oye nurse sister me ti asisi ai no mabo pampers na chese nsuo ni gu egume sentiwum na djuma no wajai e pa cho say nsu egume de ntumi ni be man ko is a sent no ebom na papa o ye o sa no susu so de wa o de aye bibia na me de eye for say hook up na ye ntino mi obi a obenya ni bia na ne na kwa akoda ntino mi nim say papa we o ye we yana say o ye we de ye de mama no ena mene no ye diu ena mene na eko nti diu ni wi ade me sha na meje no na maji ana se o de be send se adwuma ya yesi ni obi bi ni abobomia ka betwe kuma ma se adwuma ya do nko hie mi dani aboa wanya bibi afrim botaye nti a wo ko because so se ahokere wanya bibi afrim waje store dan wa tumi asifie wanya de yi me pa cho mentimi anya hwe enti emfaso a wonya wo mu ani sen ene nsuo ya pipe ya de ato asi aw mensu na kom na na edemi na o ma me wen abai wa fefisi o ma me wen me ma mi ni bi na o papa nso me papa nso afrim but think how bit in school so could we say
school no kra man kwanwi ewiase ayɛya o abusuafo homa yɛnka na ewiase ayɛya ɔboafo ho ayɛ na etunafofo nde sela amda so adwuma nu patran ugya ye last time I only be my die and dabe yes last time na me papa ne die edi be sen ache pa etu se bibi se free ho ba na se wo ko se wo benya aduro nanka e free so patran ebusia asem na reho na me ba honam sadi e blogger kese pa obi anim no Germany honam awie wo ma me chia okwan so nkoso da wasenso ene adwumaso a wo yema muni adwen hwe na mo Germany ena wo prokoko frachim draja dem akua bo akua wo sister pani me so me chia pa na me hram afianso of France fie bo anso of France me princess ba ko pa me ni no agro na me hra wo no so enyina na me ti obi send me message on Facebook on so say me born touch my taku asana ne boma me sama kwae no ma mo ne nkra ma mo ne tema me born me kurum touch my ne be boma me ne ba to be bo ase atwetwe me sai nti so person obobi a wo fa ka ko touch my na be bo ama so ho aye kama wanya mfa so bia me pa cho de se wo ye na wudidi kura aya na emu aiden even cry the medical employed eti adwuma wonu hu sa okoye ana ya me wodro ne kwa obesa atiesim no akoye me pa cho debi wo ye sure me pa chan unye biem pa cho debi hook up adwuma dangerous me pa chan ehu pa chan edi na man ehu no for say nipa kura okono ho unnim die sen na hemu die waye obi de wakodem yemfa ne say wadwuma waworo ne ho ama se bi wahu ni be mama wa shekida se na de machia me pa chan esuru nyina wanwane me pa cho debi wanwane ese wo ni nyina uhu ya ubo obiri nyina wanwane me pa cho debi ade ntiri wanwane me pa cho se manya menamfo no ne mebe kun like on beka se ade ntina nipa na wode wo ma no de na ma me no obefra ka che ne se na ade ntina mo yesa etije se wo pe wo mpo do ese wo wonya don ho akohia ade mu da ese odo nsato osama aduani ma untimi nyu nsam finim na mo no like yemfa ne se enu de mu ni time se bi anwumre ana say na moye eno an se wo ho a ye frɛ say bi akɔha na wakohia nipa no ya ye se mutumi ni asofo kra timi mite no kre me pa chan asofo nso ba pa chan asofo e wo ye yerenom pa chan mu nyina fa hu kapufo yi bi me pa chan bebele kwa wa manu asayi the ministers na omo maka nyina timi ohu afa ko de we awutu no wa unufu ntemu ayiko no enkrofo wa unufu ayete unufu no so we frɛ no anomen tia slim na anona aye enketu akama frɛ no all day in court aya asofu ja sei na wo yesofu na gu asofu ani mo adwuma je wo na ye adwuma am sorry akonyam na betra mo omo godi e kwa o makasa yi so omo da so preach ade wa cha mi ameje mo abla ya ro semo ojeje it is wo nyina ne se beboa ma yade ne akọ me pa chan me fierce ne se ye beboa ma wakoyi wa hwa obesa akote asim asa akoye na cheso am ya adwuma yehu e ho kakra ne me hawo me pa cho mi nye bim evi se mi metia nyina mi hu amane ba ese bia obi to no ma wo hu se mi hu amane evi se mi ntimi nko nipam me namfofo na me de mani ne ba sa no namfofo no wabo mamane se de wo hie ni maka che bebe na bai ebi omo besra me ma omo bai no kankan pampan ntino omo ntimi enjina no nti na ewuma na omo se se jump out in nchen no bibi tu fa so na won tehwe ana kata so achi
me pacho me wo spray bi am use anti good wo bo pampas no wo de eniema chemicals wo ye chemical eli wo de apetiso chemical eli ono no isada musemu ntokwa wo hye wo masama tuti mi se wo abo chemical na me bedu enso pampers no masesa ne ntim na me pacho emusi watwibida se bi ahisha wi ene dot enne de bibia bi obi a me ye ba oda dani kama washipen se ejuma wi na o ma me so de enne ma wani ble no me ya madam o wi teacher washipen patran se no na emo ahoden like on se be me bo no ani no kokohia wi a aya na edin so do sika be mom nti na ya no ma yere wo mo no ba wo kabrese so mdi ka tues kan kransa na mako obu anu ma obeka so bransa e bia na wo boa ti mun so mo sisi bi na mani ayedin na mudi muni wo mudi ataso ti wan no ne sa ne de wo begina ha mi hu kola kama de ani otisi ni so aso obedi na kunu na kwasem wonu obi ahia sa wa utumi se wa roko no ama nipa no no ade ne ho a afi wa pa abapen oh mani bi ahia da osi we di aba mi jeja mi hu bekumi obo akra otimi oska no de ama no so wagu ahomekoko hu hwe wa hia obo akra na me se wa ma like nani age a watimi aye ade no otimi ene nada like wedding no otimi eden scanner de ama no otimi eden edi ka ho edi mam one to one mushisha one wi one mu jot manum bibia na ne sabe asie ho pipe bi a won kwadwuma no wisie no so agyae for say eno ne den de mejai fi say na adwuma ni ntina na wonum na me wo ska me de to no scanner me de beton no aso so na me de be den e de hwa me ho am person ni bibia no na is a champion brem na me de so for me dance so for me awoyi aye wuyi fa se wo scanner se wo ni ska so lo a se wo de akwana be wiase no ekwan bia ye se ma me wo fa so a wo ba hwe wo ma no se wo fa so tina be mo se binum tone ice water the next street here cross oni ekoni eba ahomachi no obi ashe socks wakoye maso enu ntine so be hia ma me aye a wonye forceful a se ya na ebeba na me ne me ya ne se enkrofo ni to mo ba bi ena ono ankasa so ano ena wode ekoye sukuu kura ya de no koye no wanhye da anko edum pempen so bi school no so kona ma me niska yen se ya hwe nkrofo ma bebre teacher fotimi aboa ye hu se woni mo de we serious but no no onye na dwen kra se obesua de ekom na dim na ekom de wo se nko a na wo weekends krampo wontimi enye bibi na ne me kan se ne abai enya me nwanwa e kire se edum pempen so bi a wo ye bibia ya wo kwanimu a woni eje ho no na obonsam so ehihye edema no kwasem woni ni wa hwe edwumi ya wo ye wonya skapa obonsam sika edema de na wo de beye wo maame no ya se de ehia no nti akoye sa de no sika no amfa moa wo maame wo amfa nye ejapade nembo mundo wakwa fire de na ade aba ho so samre wasabesi wotwe ho asabesi esa woto nte no obesi wanamu faso bia amaso enu ntini ameka ne se ne wakwa hia no obi na dane no ho sa it can be possible obi na wadru no wode ye ne niam se bia obenya ne sika eye possible enu ntini enya kwa wahini ese yebeboa wo a wono aka so wonim enya kwa yabebre yabefane mamu enkrofo bi bebamu ye mpaeboni ade nyina bebam enya kwa enu ntini ameka ne se ne aye woni de awurati ase enya hospital yade ai enya hospital yade woni ni obi timi dane ne ho e ba be ye wo sa enya hospital yade enu ntino ehia ehu adwuma kase pa se ne ya na wo ye no sa pepepe obi tini nufu ba se na enya hospital yade
nso kwan ya nyankopɔn nam so ma ne bae ne saa ɛno nti ne yɛ ka sɛ maba yɛtu ɔmofo mama ma ɛkɔm yɛ deɛ bɛnkɔ no nso na da pe bibi na fa wo nsa ɛyɛ wokɔ school ba bɛtɔ ne anka wokɔ school ba bɛtɔ ne bibi ne de bia na ɛsɛ bɛma fa wo no ama wo sika amwa wɔyɛ ne wɔmɔ yɛ sa ne yɛntu ɔmofo na wɔ mu nyae medase na your program yi ene ene ye nua ba ya asem a odi abayi ne mesre ye tiefo ma iwa binum se mfanye adesuade ne afutu ema mo ankasa mo ho ye nua ba de wakohia ne nkwanhia sabe mpanimfo se edura obinum obewuo no obinum obenya nkwa nipa bebre wo wiase a saa anamo no wo matu ba ebi mu hia nkwanhia wo kwam ba ebi mu so kɔ wo manu eye adwuma a enya adwuma papa na so nipa eye ba wo nko a ukoye bi nko a sesi ye ya wo be hia mane na abofra yi kan se mbi se ne maame eni bi sabio enye wo nko na nanka wo maame ni bi o nipa bebre ye maame ni bi na so ye de yensa ye adwuma na wo nam ba bie na wo bi di ne nkomo na etwe wo ko gina ho na wo do hu ye de ekowura mu ni nyina amoa sika de wo nya bi but enam se eye adwuma enye adwuma papa nti ni nyina ahye enu nachi wasan akofa yade na emum yesire nyankopon se wo hu mobo na wonfa obo ne nchew se de ne wa pa enwa kan obo ni na fiti sa breko enko na enko yesa aboni no ebiem na mesre se mo so mo wo mu no munua ba kuma ne ho akire na ode na asem abaye o na mo so mo sa akira madwena na asem gusu amoye na emum ne mesre mo ne se mo nsa akira na emum ye o mu se adwuma bi ade na sabe se adwuma we de eye adwuma enya adwuma edafom ma ye kura nkofo awale ware omuti omukuru no ho asabi obi kura na wotwe bia kura do kunu be hia ba ko na fom one kura wone be ma ba ko penalty o na campese day ememe different be numa na sensia wone o be hia na enya de eda fom na mom fom nsa je den enya adwuma da bia meta aka asem bi we ya ye kan afa na obi nso atana se ikowura mo sesesi enya me fa sa manage ato ha na hia ye be ya adwini si ye pia kwa abonten de o abonten so be na adwini so opia be wura ba hwede yewom eri efedi wurem da hwedi yewom wutira nye ya wura mu a na kan wachem eti de mesere se edan na ye nua ba na wura mu na wadwane apia bonten no mo so amu wo mu no munwane pia bonten na mo wo abonten enko wuram ne jana anhyew so maame me da ase express group me ko abrochi ne ya se Canada UK, Australia, New Zealand, Germany. Maba woni huna manne. Eti emanyi na mra from ko. Kwa obeji ticket na obe enwedwo kwa holidays baby a obeda. Enye problem cra. Because be phrase 249000448. Faith Homeopathic Enron kitwa. Prophetess Elizabeth Faith uti oposa wani stroke wontonku be man ka obra bia oda form ayemukro sasabro ukoto chef of wapani waposum obeshodo wabo wasa enko entesiwa awofu high pressure ni diabetes ebusuafo ya maame awie bre nyame ama ne tumi ya wahene makokoben enkraso tu manteku junction takrade anaje police station bogoso American house ye de freyen ejuma adwada kopem memene da 0244583855 na 027598969414 Tabita Sofly Alament Tabita yenko hoate na onyankopon ya aduma osi prostate diabetes required that you free screening hepatitis no fijuada kopem memene baby adru bia 6 o'clock onyame be mo ma hwewa ma wato infections kum ni pewe ebre osisi action ti seke alodu bidie from na ya bindo na be hwe twa heba treatment ayamukura me Tabita wansama Element Firestone Footbridge wa takwa de sunyan esu ye wo 0202347647 Union Group of Companies brochire be na no wa hu bi oni na handback na grand ga uta ganama Canadian visa o magigi o de be ba hu ye to pesa wo Canada o pesa wo UK Germany Australia with work permit o pesa wo to asase pesa wo to fio pesa wo hand pesa wo ye passport pesa wo ye sexia kama yo kumasi asukwa Top Martin complex ene asukwa health insurance odan krom techima eni be port nso ne odan krom 0508584427 D4 judge
judge asem di in fact idika anodene me kora nyasem getwa because all they are fighting for say be ko agema esi ho na dache ma be titiriu o hwe na o hwe parliament o hwe manim bia yamya dawro ma muti parliament e kasa ya na efe utu so yo mi aba na yo o yire a ya na enika wom na so e de ne mane ko basi ya be kana ho che kakra na so ema bi susu no so ani bradi ntino ya na akwakoye bof eniema bebre na asem we no akoye asemu asabia kan enye because me da bia me kama asem chema ba wa Michelle um say enye be na bia ne da impokwa be ma no ne twempra kwa no enye be ma bia ne de o won say eniema wen bebre no that day ni nko ani da condom ne timiteye abron enti na ye dien senye premiere pa ne da be mra emwa na ye dien edie na ebe gu ni padua ni mu a ema condom tie debia usu condom edie pa ani ho nenso yankare Nyankopon na ahya na se bonsa na ahye asi Onyankopon be dom na boa nenso wo a wura mu ana wo mu awani abere no sister judge wo dawuruma ye wo ma be 50% or more than 30% o ma ya ase no ade o ma so no ho bie edie na bie ka sister o ma so na bie wo wura ni anya sem kitwa anya sem kitom kan sa no wo de se ka obebu seminya ba ya ne na wufo de bebre e ma na sie bia e kuna di kuro ntimi nko ho obebu won ma ne ho ofe wo se ne pa onya nko penso wo de wura da mu a wo be ma na se titi ne be wuram e be tom to nko eye zo onya kuro mpo bada se ne bie ena nsuba ni niema bia ko wura mu nte no na se ne bie o katum nye eti ma ba wa we ya de sade bo ho bra ne won hwe ni ya tam wo ho ofe woni manyine gira so na kanya koponya duma wo benya bemma papa mna so mu no satam no won kasa kora no wo fele ho mon wo sente kama na so nim so ko wuro ho na ko wura dem wa wo je pade no ati setse bio bon ho ayen kata no ati cho hu ye bo ho so sisi ho nye bemma bia ne num kodem ye num da nye bemma bia no se bo brabom je obenya no so ya tena ho so boade no so nyamia tra ho efo akakabensem ni we be ko ni oba mo na ye di nwan ne nye eti amani me bi mwa ebiebie eti wo fa we no fa ya bedroom le bi no e kun papa beba bato ntimi nko wale hwede akosi ye nwa bayi se ye premre be ma no de turase se ye o kire bi ni ana woni ye nim onu nko dade nko papa yi condom akote style wo yi ababa wo yi emma what free bicycle oti yo yiri da adre so dugumu premier se ma wi o makao ma program sama no konya ne hene seske no di ma wo no entima so hospital ayaresa ene wakem ede ne ye ka kire mo sisa ohu ofu ene na ho ofu bedum le bi no ne woni matwintwam se medie ene na wo ba amangobu no wo breba bra ho ase to obu ase na se nyame no onyi ba mo betima bo wo na gya ase makodi we achi we die man ni we akasa obi okwo wonya ba makwan ne tie no ne oda so ne ni old boyfriend e chaate edi nkomo sere ba se suba we emmo wa brabo e bedum le wa aye mre bi ne wa ho ofe ne kuta wo no e be kofom wa brabo be tofom fedi atu enwa bai enye izo asema ye kansa wo ni ma de fere kankan basa ko shebida na ko wa beto piga etu yo ba hwo hu yie na anko wie ewie bonin udie nyamia twitwajo wa beduru hei efia ye be mo sa betra sere wa yokra we kwa mi bia ye ma doctor fora kwa check ni ahwe wan mama san ko me be ho na ene no enko yi dani nti sesei efutu be na ade ma wunua no mo da so adwuma no mu no meme de efutu am de be ma mo ne se sesei no hook up no so de hu ko hyemprampo na na se woda so ya sika na obenya no ejapade be na obetimi de aye ena even krampo no se wanya yare ya menya ya like mintimi ngben nipa mintimi nka me ho nko nipa bebrebe ho na bisa ho se e bia na ama me yemi die ye o
na bi akwa kofa ade fufuro a eso sena mi de ye bi kura mpa se ye dan ye de aduro bia ni hono ma obetime charge o ebi ameme den de menya me ho afiri mu ba bisa wo a wo da so mu anasa wo a wo de hu kwa ko hyem se obede no sika na mu nya mu tibi fa nya hwede adani ene mu wo mu ye de on the ball life say no de talent o we a wasi single do say no kura nya easy bia no hwe tade to ene wa say wo ye wo siesie ho kama usiafo asem ni mu odini o tale no kura ye to wie kura mpo na se chai mpe bi mu na siska no ji so isha na ayestai taso ebusia ensio a egu ne de ye yan nua bema anaba kefa o me ntabet ne ka wonim de ura fi Cassandra ke no ko ba buye ai Cassandra kwa de na ni padua ni na asei anaba kefa otrinite o me nta eti kwa kuma to ye mate obemu oduru ama na me de me bompa ye se kwa mensa nkwa hu biem mema na bodua de aduro ni ma wa ma odua nka ho sese ya de ne ko na usan ko hu biem a eno de wo na ma entene wo na ho agira wo de rubber pam nika wo de rubber tapori pam nika na wo de ahye meka che na ba ka fa so de aduro ma mo dua nto so won fa ku bunu ene so yaya won fa mo dua sese usan ko kap no biem ene pipe no wo na ma entene wo na agira wo de rubber tapori pam nika yaba Sompa yaba sei obi amekasa abraho ti mosie uso so watu cheno ai 05549319310548931931 asem no na no odini o abrampa asem na no odini o una otifitie mu ana no mudi asem o me ba na asem akohia na no odini o ana odini ati yo true hello good afternoon. Afternoon, me do fudi baby akasa free. Ohine ni anaconda ni o tapabuto ase o tereje. Ani ati unka che say anaconda. Mapakoti akotomu o baby o afi no maba. Yo yentie we. Na mo ho te say. Adum ya ni ahweyie. Odifo de memble mu no. Eye pokobla. Me ni aba no wo se wa sakra esa na se jumadi a wodi no. Ehun so aso no abaya bone na so nko oba mo hoyi. We shall no for me, no crown and the Busukra, why you have to one no crab TV, no my franchise. No, you for us and a direct. Into one shall your boss, Yame Adumna, Sajuma, we do Hutonwa. Now what you know, what is that? And I get the Shan who bears a portion of Buswa. Look at my franchise. And I was at Tobuas. Wow, you quiet Bonnie. Hello, my name is Achotanenka. What's on Kappa and me ba cho your friend na na ya se dia me ka tesi de chem yenti onana me service of one woman no etire na yi modue ni wo tesi wo so wi ade bio me ba mo fa me nsa nya adwumaden mu afoforo nso o tiri we mu fi anada wo ma me sore ne pa ye si ya wo koye ye ni nya na ye peti le mom wa ba me ni se ma me de wo ka wo ye you know what for maybe soon how much jealousy you have no mom and correct have a name as I did yo where we that's fine yanto wasam no hello hello good afternoon Pachodin baby akase free Yenti. Yo, yadasi. Ada also wada demo na raho. No one could you. Hello. Hello. Pachodin baby akase free. Hello, good evening, baby. How can I help you? Yentio. Yentio gifty.
Yo, Namisha only my brother phone na ya mtimu Namisha. Namisha msa msamu wajo nti watisam mama one and lam. Eda sipi. Hello. Senya omoye no anka senya wa ba se obejai no keye. So obejai ampa obi ho no be na TV ni so. Na so kasa. Ochile bi ye bo na be sa kwa ye nia e so ye bi nti no. Sedaya and continue to no page may be no yes. I said, you were dying. So you must hear some and once a matiasim. One who says, your pipe than a seal. It's one won't go div him. Bema Beneba. Hello. Pacho, it's you. It's you. The show again. Nami abuna mwana botona na kale ocean wudu shewa madam to go wire to yobu kiwa ma wire pa Medasi why hello Pachodin baby akase free Bajo from mama akase free obuase yo mama yenti o but you with the Indian word, the moon one by next time. Or by on for being seen with my one time. Or the young one. Yeah, that's hello. Hello. About Paudin, baby, I can say. But so, we doing the first time with a first man. Jima Brony Benny and Yasu. Right, so, no, I've been. You're into it. That's a really about you. Hello? Hello, Madam Peter. Me away. Okay. That's a motion of the what to kill. Motion out Tonya, the I'll be good. Fair, you may be answer. Hello. Hello. Pachodin, baby, I can say free. Because from me, Abigail, because I saw what I say. Yenti Abi. If I to me about how now comedy or break. In providing will cause or bad. Shall be outside the fashion. Oh, Sebi anatadi na sanity. Tiso be pam bia ma no so a senke nyame be eje hu. Hello. Pachodin baby akase free. Hello. Hello. Eja udin baby akase free. I don't know how because of what Wow, be until. Because I'm saying, man, I'm going to be see, madam. Everyone who is here for a consistent cool. Because it's also very good. Or when also we hear to my point of view for a consistent 70. Take up a say and go send a couple of now. I'm going to share the one surprise. It's all for money down the age. You. So the dear corner bit to me, Uncle Tom want to share it. As a mother and what on us, I blame one guy, the emblem. Yeah, that's your papa. Hello. Good afternoon. Afternoon, baby, I can say free. Because free, my son catch a baby. Catch it. The battle, where the family can defend and I'm watching the film of some baby now. The battle. What's na? Fine. I fiti anopana kopem nondu uba ubitimi humi. That's a better thing. Say, nothing, that's a better way. Yo, that's never. My. Hello. Abram Paul Kaima, sister be our friends and sister frequent to my bopesu hume. No more number, number now, the my any, a friend, on the friend uncle. Hello. Hello, good morning, good afternoon. Afternoon, baby, I can say free. Family question, you can say free, master. Yentiu. Nathan said, Mr. Mohammed, or by my Bible, because I am a cost of Ghana. You. And I'm saying to so, a positive one, so I am the educated call on one.
aya o manya action no person be start IGP sa police for na no be use can I don't think no money ni wo mati and no my biggest problem president don't come I love you too much Edia mu emranti amu fresh is mu yobi yo love me too much yo nyame nshira so hello last call hello what are you doing baby akase free mata me kasa free case me na ma afota ebe wa tell na me kasa ni ya ba na me tre ma momo ano ya da se ya do frɛ ni nyina si Sompa Nkomo de Ebola ye hia da chena na dwumadi fufuro nso mfa ntoa so